шоира ҷон, қудрати дигар кардани ҷаҳонро доданд. ман аз ин бештар худамро қурбонӣ кардан наметавонам. фикран бо ту дар тамос шудам. ман девона мешавам. чӣ шуда буд? дар 50% ҳолатҳо занҳои мо худашон гунаҳкор ҳастанд. нозро бардорад. мард аз нигоҳи ман амон амортизатори мошин аст. ҳаёти тасодуфӣ буд бо он мард. ман бимирам беҳтар аст ки ман агар бидонам ки як марде ки дар канори ман аст аз ман метарсад. ислоҳ намекарданд ё маслиҳатат намедоданд? худованд ки ба ман ҷасорати бештар додааст, ман тавонистам аз худам дифоъ бикунам дар зиндагӣ. бинандаи азиз, имрӯз ман бо як бонуе суҳбат мекунам ки саропо латофат аст, назокат аст, ҷасорат аст. меҳмони имрӯзаи барномаи нерӯи зан шоира бонуи азиз аст. шоира ҷон, хуш омадед. ба ҳам шумо ва ҳам ҷамъи бинандаҳои нозанини шумо. ташаккур. мо бо шоира ҳам курс ҳам гӯем, дуруст аст? бале, дар як вақт таҳсил кардем, дар як замони нооромӣ, як замони вазнин, аммо хондем. дар он солу замоне ки мо таҳсил кардем, мушкил буд, хеле мушкил буд ки як нафар худашро бисозад. вобаста ба ҳамун ҷараёни замон, ман ҳамеша мегӯям ки нафарони ҳамсоли ман, нафароне ки ман, шумо ва нафароне ки ҳамсоли мо ҳастанд, мо мушкилтарин марҳилаҳои зиндагиро доштем ҳамеша. сар карда аз замони донишҷӯӣ ки ба солҳои ҷанги шаҳрвандӣ рост омад ва ҳамон чӣ мегӯянд азиятҳои он сол, бо ҳам вуҷуд бисёр даврони тиллоӣ буд. шоираи Раҳимҷон 31 марти соли 1977 дар ноҳияи Орҷоникидзеобод дар оилаи коргар ба дунё омадааст. шоира хатм кардаи донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, факултаи филологияи тоҷик мебошад. вай солиёни зиёд дар радиои Тоҷикистон ҳамчун муҳаррир фаъолият кардааст. шоира бо овозхонҳои машҳури кишвар ҳамкорӣ дорад ва барояшон шеъру оҳанг эҷод мекунад. медонам ки аз овони кӯдакият шеър мегӯӣ. ман бисёр мехоҳам дар бораи эҷодиётат суханронӣ кунам. аз 10 солагӣ. аммо чанде пеш дар саҳифаи иҷтимоият дидам ки гуфте ки модарат ҳам шеър мегуфтанд ва ту инро дар рӯзҳои мотамдории модар фаҳмидӣ. магар дар овони кӯдакият вақте ки шеър мегуфтӣ, модар ягон бор маслиҳатат намедоданд ё шеърҳоятро ислоҳ намекарданд ки худат фаҳмӣ ки ё дарк намоӣ ки модар ҳам шеър мегӯянд? ман ҳамеша дар мусоҳибаҳоям мегуфтам ки дар тамоми авлод, қавму қабилаи мо ман нафари аввалин ҳастам ки шеър мегӯям ва ман ҳамеша ҳайрон мешудам ки аз куҷое бояд ки ирсӣ, ин шеър гуфтанам баъзан ирсӣ аст, бояд аз куҷое бошад, вале аз куҷо аст? медидам ки бибиам зиёд шеър медонад, мегуфтам таъсири он аст ва баъдан модарам зиёд китоб мехонад, шояд таъсири он аст, вале ҳеҷ бор аз ҳеҷ ҷо нашунида будам ва модарам ҳам ифшо намекард ки замони шеър мегуфтааст. аммо дар баробаре ки он ки дар мусоҳибаҳоям ин ҳарфҳоро гуфтам ва боз намедонам шояд 10 бор бештар гуфта бошам ки устоди шеъри ман, устоди нахустини шеъри ман модарам аст. шоира ҷон, имрӯз дар ҷомеа, дар адабиёт ту аллакай мавқеи худро ишғол кардаӣ. саломат бошед, ташаккур. вале мехоҳам назари оилаатро ки асосан мазҳабӣ аст, яъне хонаводаи падар, бародарон. бале, ба ин чӣ гуна назар доранд онҳо? албатта онҳо ҳамагӣ мехоҳанд аз оне ки маро як зани шоир бубинанд, як зани оҳангсоз бубинанд, як зани рӯзноманигор бибинанд, як зани мобайни миёни ҷамъият бибинанд. ҳоло агар бародаронам инҷо бошанд, ҳамаро ман қатор бимонам, хоҳаронамро, падарамро ва ягона модарам бисёр ифтихор мекард аз ман, вале зери ҳамаи ин фишорҳо ки қарор дошт, аз ман чанд бор мехостад биё ҳамин ҳамкорита ба офисо бас кун бачам, яка проблема шудест, яка мушкил шудест, биё шеър дига суруд нанавис. ва агар бимонам ва пеши онҳо интихоб бигзорам ки шумо интихоб масалан бигзоред ки шумо хоҳари худатонро, фарзанди падари худатон, шумо фарзандатонро чӣ гуна дидан мехоҳ? Як зане ки дохили як хона бинишинад, сатру ҳиҷоб дошта бошад, фақат намоз бигузорад, худовандро ёд бикунад, тамом, як зани даруни хона, ё ин ки як зане ки дар ҷамъият битавонад ки як сами худашро бигузорад, шояд ҷое чизеро тағйир дода битавонад, чун ақл дорад. онҳо ҳатман интихоб мекунанд ки ман бояд дар хона бинишинам, намоз бихонам, сатру ҳиҷоб дошта бошам. ман мефаҳмам, ман аввал бисёр меранҷидам аз онҳо, қаблан бисёр меранҷидам, мегуфтам ки инҳо чӣ ҳақ доранд ки зиндагӣ маро бояд контрол кунанд,
زندگی آنها دیگر است، زندگی من دیگر است. من یک زن دیگر 4 تا بچه دار، دخترم هم سن سالی من، اینها حق ندارن. ولی یک شب یک خواب دیدم. بعد از اون خواب من گفتم که این بیچاره فرزندای پدری من همیشه فکری فردای مرا میکنن. مثلا خلق الموت، حیات زندگی پس از مرگ، اونجا باید سزاوار رفت و اینها میخوان که مرا سزاوار در اونجا ببینن که یک نفری که اون دنیاش آباد بوده. این اونها طبق برداشت خودشون از زندگی، تفکر خودشون از زندگی، اونها هم حق هستن. یعنی که اونها که به فردا روز قیامت، به زندگی بعد از مرگ باور دارن زیاد و یک نفرانی زیاد مذهبی هستن، اونها میخوان که طبیعی است که اونها غمی مرا میخورن. اونها برای عمر خودشون این کار رو نمیکنن، چون میدونن که در هر مرحله که من قرار داشته باشم هرگز عمری آنها رو نریختم. اونها همیشه از من افتخار کردند و جای شرم نداشتند. من این سوال رو پیوسته از اونها به اونها میگم که یگان حالتی شده است که شما از من شرم داشته باشید. میگن نه، ولی میخوان که زیاد میخوان مذهبی باشم، میخوان که مرا یک زنی بسیار مذهبی ببینن. ولی دیگر اون نافهمی ها و اون فکر میکنم که دیگر همه اون مرحله ها گذشت. یک مرحله بسیار بد بود که آدمای بیرونه هم دخل کردن. 4 ماهی که من در آمریکا بودم، در تاجیکستان آوازه کردن گویا که من مذهبم رو تغییر داده باشم، گویا که من زردشتی شده باشم و این آوازه رو خانواده ما بسیار بد قبول کردن. نتیجه اون شد که پدر و مادرم با من 6 ماه حرف نزدن. گفتن اگر تو زردشتی شده ای، اگر تو دینت رو تغییر کرده ای، برای ما دیگر لازم نیستی. آنها حتی مرا گوش کردن نخواستن. من همیشه میگویم که من مادرم رو 2 بار گم کردم، 2 بار گور کردم. یک بار وقتی که 6 ماه نگذاشتن که من با مادرم ما دیدار ببینیم. نگذاشتن که ببینید؟ نگذاشتن، بله. مادر میخواستن، شما میخواستن؟ مادرم اینقدر گریه میکردن، مادرم اینقدر گریه میکردن، مادرم اینقدر عمر مادرم رو با انمو 6 ماه کوتاه کردیم. باور کنید، غم انسان رو به نابودی میرسوند. غم آدم رو از بین میبرد. غم اندوه زیاد آدم رو از بین میبرد، ضعیف میگرداند بدن انسان رو و به مرگ مبتلا میکند. و ما 6 ماه هممون، ما اهل خانواده، فرزندان پدرم، من گناه خودم رو اصلا نمیبینم، راستی. چون که وقتی که اگر جرم من این بود که گویا من زردشتی شدم، این عقیده غلط بود، اونها با من صحبت میکردن ولی نخواستن صحبت کنن. شما کوشش کردید که فهمونید؟ من زیاد کوشش کردم ولی اونها مرا گوش کردن نخواستن. بعدا من خودم زیاد خسته شده بودم از فشارهای پای در پای دیگر. بعد از مرگ مادر من نمیدونم، شاید درس شد برای همه فرزندای پدر، برای همه ما درس شد که دیگر ما دیگر نزد خودمون شرم داشتیم که چقدر مادرمون اذیت کشید از روی یک نافهمی که در اویله سر زد. و من همون شب روز یک شعرک گفتم، اصلا اون شعرک رو ربط دادم به زندگی یک دخترک افغان ناجی که 9 ساله دخترک رو به شوهر دادن و اون دختر دست به خودکشی زد و تسلیم شد. نظیرت در امریکا در همه جمعیت‌ها چقدر مشهور شد. ناجی 9 ساله، شاید شما اطلاع داشته باشید. هم درد خودم هم درد اون دخترک با هم دیگر آمیزش خورد و یک شعر گفتم که پدرم پشت شیشه غفلت، مادرم در اسارت پدر است. هرچی او گفت قانون است قانون، مادرم نابینا و گنگ و کر است. پدرم گم شده در کوچه جهل، یک رو به خبر ظلم ستیز، در پس مذهب پنداشتش بنیهان است و یا رو بگریز. مادرم پیرو افسانه وی، از نهان دل ما به خبر است. عقل را داده به جهلی پدرم، از چنین شیوه خودش درد سر است. پدرم داده به من خاطره ها، هم از زرد و سیاه و تاریک و شوم، هم بیرحمی و بیمهری و ظلم. مادرم رحم ندارد مردم، پدرم زنده به گورم کرده. مادرم در غم من آه کشید، خود که ره برده غلط، از چی کنون علم دختری گمراه کشید. پدرم در جگرم آتش ریخت، مادر از درد جگر پاره خود سوخت و لیک به دادم نرسید. جگرم سوخت از این بود و نبود. این شعر رو وقتی که در بلژی در برنامه محتشمی که ما داشتیم با حضور فارسی زبانان زیاد از در اروپا، وقتی این شعر رو میخوندم، خانمای افغانستانی قدر گریه میکردن و مرا آغوش میگرفتن و میگفتن که تو دردی مرا گفتی. هر کسی این دردی مرا گفتی. ما واقعا هم بسیار قربانی
мутаассифона андешаҳои хонаводагӣ мешавем ва наметавонем. ман аз ин бештар худамро қурбонӣ кардан наметавонам маниҷаҷон, ки ман аз баҳри суруд хондан гузаштам, ман аз баҳри саҳна гузаштам. ман медонам ки садои хеле зебо доред. ташаккур. вақте ки дар амрико дар лос-анҷелес хостам бо ман ҳамкорӣ бикунанд, аз ман як касе бисозанд, ба ман гуфтанд ки бо ин садо, бо ин фаҳмиш, бо ин дарк, бо ин эҳсос дар як сол мо аз ту як ҳунарманде месозем ки дунёро такон медиҳад. ман гуфтам ки ба ман 3 рӯз вақт бидиҳед. ман омадам, гуфтам пеши назарам ин тараф воқеан ҳам як зиндагие ки дунё туро мешиносад. шӯҳрат ки намехоҳад, ки дӯст намедорад шӯҳратро. яъне ки ба даст овардани шӯҳрат дар арсаи ҷавонӣ тавассути суруд хондан дар саҳна будан осонтар аст. охир ту дар он ҷо метавонӣ ҳамаи зебои худатро, ҳам зебои садо, ҳам зебои симо ва ҳам зебои ботинатро ба маърази тамошо бигзорӣ. аз оне ки масалан як ҷо бинишинӣ, як шеър бинависӣ, як оҳанг бинависӣ ва аз он шеър оҳанги ту як нафари дигар муаррифӣ бишавад, ситора бишавад, аз он таронаи ту муаррифӣ бишавад ва билохира баъд биёяд бо ту салом накунад. ҳамаи ана ҳамин дардҳо ҳамеша маро водор мекунад ман худам рӯи саҳна биёям суруд бихонам. аввалан ки ба баъзеҳо малоли хотирашон нашавад, чӣ боз медорад, биомӯзанд. падарам иҷозат намедиҳад ва ман арч мегузорам, эҳтиром мегузорам ки падарам куллан намехоҳад ман суруд бихонам. ҳатто дар амрико, дар лос-анҷелес ки ин қадар як пешниҳоди ҳар як ҳунарманди тоҷик орзу мекунад чунин як пешниҳод, чунин як шанс ба даст биёрад. ин гуна шансро ман вақте гуфтам ки не, падарам ба ман иҷозат намедиҳад, ман наметавонам суруд бихонам, онҳо ин қадар хандиданд. вале бигзор, падар он гаҳ зимо розист ёрон, замину ҳамсамо розист ёрон. набошад ҳарзаву беҳуда ин ҳарф, падар розӣ, худо розист ёрон. ин шеърро дар сиви ҳафтуми амагӣ вақте ки намедонам 14 сол доштам ки ин шеърро гуфтам. шоираҷон, ман ҳамин тахминан 1 сол пеш як шеърро хондам. зери душам ҳаммомам сард аст. бисёр як шеъре ки ҳар як сатраш дард аст. ҳар як сатраш маро хаёлан ба дунёи ту бурд ва ман дар ҳамон ҷо фикран бо ту дар тамос шудаму пурсидам шоира чӣ шуд? вале ҷавобҳои тахаюлии ман буданд. имрӯз ки як фурсат даст доду бо ту дар ин боғи зебо суҳбат дорам, мехоҳам бипурсам чӣ шуда буд? ман аввалин бор мебинам ки як зан дар муқобили як мард ки бо ӯ нияти ғализ дорад истодагарӣ мекунад ва ман ҳамаи занҳое ки дар зиндагӣ, ҳамаи занҳо духтарое ки мутаассифона, занҳо духтарои тоҷик не, занҳову духтарои кулли дунё ки таҷовуз шуданд, ман ҳолати онҳоро дар худам таҳаммул кардам ки ин шеърро гуфтам. ман ба ӯ қисса намехоҳам. хушбахтам ки ин ҳодиса бо ман, яъне ки то он ҳад нарасид. ман тавонистам аз худам ҳимоят бикунам. худованд ба ман лутфу марҳамат кард. вале он нафароне ки натавонистанд аз худашон ҳимоят бикунанд, заиф ҳастанд ва мубтало шуданд ва онҳоро таҷовуз карданд, ман тасаввур мекунам ки чӣ қадар рӯҳи эшон чӣ қадар садама дида бошад ва чӣ қадар сол лозим аст ки онҳо ба худ биёянд, чӣ қадар марҳилаҳо лозим аст, чӣ қадар худо кунад ки дар бари онҳо як намедонам дӯст, дугона, рафиқ, шавҳар, ҳамсар, дӯстдошта як нафаре ҳамун шабрӯзе ки ба ин ҳолат гирифтор мешаванд қарор дошта бошад ки лоақал битавонад камтарин кӯмакро барои ин бечора духтарҳо, занҳое ки кӯмаки равонӣ. аслан медонед зани тоҷик дар аксари марҳила дар зиндагӣ бо шавҳари худаш дар як хона зиндагӣ мекунад, мавриди таҷовуз қарор мегирад. ман ҳамон вақт зан рӯзи дароз кор мекунад, хаста аст, намехоҳад аслан мардро дошта бошад канораш шаб, мехоҳад хоби роҳат бирад, чун субҳ барномаҳои зиёд дорад, барномаҳои зиёди хонаводагӣ. дар аксари хонаводаҳо шурӯъ карда аз оне ки бояд ки бечора зан аз хоб бархезад, дар баробари хидмати шавҳар бод хидмати бародари шавҳарро кунад, хоҳари шавҳарро кунад, хидмати. ман намефаҳмам, як зани тоҷик ҳамеша хизматгор аст, ғулом аст. ман писарам 17 сол дорад ва мехоҳам ки ният дорем бо як дугонаи наздикам худо шавем.
میخوام دخترش رو با کلینی بگیرم، یعنی که به عروسی پسرم شوخی میکنه بین یکدیگر همین حرفا رو میگیم، نیتی نکردیم. خداوند اگر به اون روز برسوند من خوشبخت‌ترین نفر خواهم شد، چون دختری گلستان را کل میکنم. دوستی دوره جوانی ام و دوستی جوانی ام. چقدر خوشبختی است. اما جوان ها هر چی که بخوان خودشون. ولی یک روز گلستان با من گفت که مدینه بسیار دختر خدمتگار است. من گفتم من خانه خودم خدمتگار نمیارم. با من خدمتگار لازم نیست. این مفکوره تنگ خودت پیش خودت بگذار، در سری کلینی من دختری آینده من این مفکوره رو جا نکن. محیط خانوادگی من کلا فرق میکند. من نمیخوام که کلین دختری که خانه من وارد میشود زنی پسری من میشود و در سرش با اون تفکر بیاد که باید خدمتی اهل خانواده را کرده باشد، خدمتگار باشد. این عقب ماندگی این رو ما کی ترک میگویم. من منیجا جو میدونید من دیوانه میشم بازم از این چیزا. شاید نسل ما همین چیز رو کم کم از بین ببرد. اصلا یک زن یک دختر خدمتگار نیست. خانه من وقتی که میاد فرزندی من است. میخواهد خدمت من رو میکند، میخواهد مثلا جای برای من خدمت گذاری میکنند، میخواهد جای برای من یک مهربانی میکنند. ولی اگر نمیخواهد مشکل ندارد و اختیار دارد، چون یک انسان است آخر. و ما یعنی که جسارت رو در نهاد کودکای خودمون دختر خصوصا دختر بچه هایمون از خردی کشته میکنیم و آنها رو وادار به عمل های میکنیم که آنها نمیخوان اون عمل ها رو یعنی که به اجرا برسونند. ولی به یک چی میگویند، به یک خوب فهموندن لازم است برای دختر بچه که دختر یعنی که زن باید اولفته باشد، باید فرش خانه‌اش همیشه تازه باشد، باید در یک موضع در یک جای زندگی بکند که اونجا اولفته باشد، تازه باشد. یعنی تازگی پاکیزگی خانه از اولفتگی خود زن وابستگی دارد با این حرفا. اما ما دختر بچه ها رو وقتی که مثلا میگیم که بیرا طبق و کاسه رو بشوی و وقتی که دختر بچه سرکشی میکند ما اکثرا دخترهایمون رو میزنیم. برای چی؟ از همین جا ما غرور زنهای خودمون رو میکشیم. ما از همین جا دیگر باوری رو در نهاد دخترمون، یعنی حقوق زن رو در چشمش هنوز از زمانی کودکی میکشیم، پایمال میکنیم. در خانواده، محیط خانواده الکی حقوقهای زن کشته میشود. کم است نفری که مثلا خودش جسارت دارد. حقوقهای من هم در زمانی بچگی در خانه پدر و مادر 1000 بار کشته شده است. زیر یعنی که ماندند و بالای غروری من و بالای مثلا من نمیخوام یک عمل رو اینجا انجام بدم، من رو زده مجبور کردم اون عمل رو. ولی خداوند که به من جسارت بیشتر داده است، درک داده است، من توانستم از خودم دفاع بکنم در زندگی. همون تاثیر همون محیط خانوادگی بود که من 12 سال با پدری بچه‌هایم بسیار صبری به معنی کردم. اون صبر اصلا لازم نبود. باید همون روزی اول که من رفتم تگ چادر و شناختم که این یک نفری تصادف اصلا مال من است، اصلا من با این چی میکنم، این مرد زندگی من است، من باید همونجا نقطه میموندم میگذاشتم. ولی همون ترس که من روز برام مرا پدرم میزند، مادرم میزند و میگوید برای چی تو شب یکم عروسی خستی خانه ما اومدی، این چی گپ است؟ و آوازه هایی که این چه آوازه میشود در قشلاق آوازه نشود که این شویره مرا فهمیدی. همین اندیشه های عقیب ماندگی من 12 سالی بهترین سالهای زندگی خودم، یعنی جوانی خودم بردم سپردم در دست یک نفری که اصلا در زندگی من هیچ سهم نداشت، با استثنای اون که خداوند از این نیکوی خیلی غلط که من همیشه غلط حساب میکنم 4 تا بچه برای من. یک سوال هم بود که شویره جان، چون که در یکی از اظهارات دیدم یا که در یگان صحبت هایت شنیدم که تو گفتی که این یک حیات تصادفی بود با اون مرد. ولی برای خودم میخواستم بفهمم که آیا میشود با مرد 12 سال زندگی کنی، از او 4 فرزند به دنیا آوری اما او رو نشناسی؟ اگر در بین فاصله خیلی طولانی باشد که تو بشره اون آدم رو 3 سال 4 سال نبینی، 12 سال رو فریب داده میشود. من باور دارم اگر ما در یک خانه 1 سال زندگی میکردیم کایها جدا میشدیم، کایها هر کس برای خودش میره. در بین ما فاصله داشتیم، مثل همه زنایی که در تاجیکستان مبتلا این دردی، این مرضی زمانه هستند، یعنی شوهرشون در روسیه خودشون اینجا اصلا نمیفهمن که شوهر دارن یا ندارن. زندگی من هم همین گونه بود. 3 سال 4 سال پدر فرزندان نمی اومد.
аз ҳама яъне ки фосилаи камтарин 1.5-2 сол. вале ҳар як зан ана ҳамин дар ниҳоди худаш дар вуҷуди худаш дорад ҷасората. фақат он ҷасоратро дар хурдӣ садама расонидан ва тавассути ақл, тавассути идрок, тавассути бисёр ҷомеаи тоҷикистонро муҳим аст сохтани як бунёде ки занҳо онҷо бираванд кӯмаки равоншиносӣ бигиранд. мо равоншинос ки надорем, занҳои мо назди фолбин мераванд ва он фолбин ҳар чӣ ки бигӯяд, агар бигӯяд ки фардо ту аз шавҳара ҷудо мешавӣ, اون زن دیگر خودش رو همین گونه راه اندازی میکند و خودش رو همین گونه تا حد راه اندازی میکند که میرود کشتری شوهرش میگیرد، روز دیگه جدا میشه و میگه که فولبین به من گفته بود که تو یک سال یک روز بعد جدا میشه یا یک ماه بعد جدا میشه. یعنی که نرسیدن روانشناس در جامعه ما زنهای ما رو نزد فولبین رو کردن. من فکر میکنم که باید که همین در هر یک ناحیه، مثل که مثلا یک نمیدونم شعبه تنظیم فعالیت میکند و میرود حتما تنظیم، یعنی بالای سری هر یک معرکه کنترل میکند که مردم چی میخورند. مثل انا همین گونه، یعنی که کارهایی که در محل صورت میگیرد یا که مثلا یک نفر باید که حتما باید نامزدی به دست بیارد دپوتات شود، در محل ها چقدر کارهای فهماندهی میگذارند. مثل این بیشتر از این باید در هر یک محل، در هر یک ناحیه، در هر یک منطقه باید مرکزهای باید فعالیت بکنن که مخصوص برای زنهایی که چی میگن با خشونت خانوادگی روبرو میشوند، صدمه روحی میگیرن، ناتوان میشوند، دیگر هیچ راهی برای زندگی کردن نمیبینن و اصلا در یک مرحله قرار میگیرن که همه جا تاریک است، از جا یک چراغ نمودار نیست. و ببینید که یک چراغک از دور باید انمی مرکز ها باشد که در چشم این گونه زنها باید نمایان بشود و امید ببخشد و انمون زنها از اونی که کودکاشان رو بگیرن به دریا بیاندازن، از اونی که بگیرن کودکاشان رو به دار بکشن، از این عملهای وحشتناک دست بکشن، برن انمون چراغک، انمون یک جایی که یک چراغک، یک نوری که میدرخشد و اون هم به صورت یک مرکزی که هیچ مشکل ندارد بنیادی نمیگونه مرکزها. در اکثر حالات، در 50% حالات زنهای ما خودشون گناهکار هستند. گناه آنها چی است؟ تربیت نادرست دارن. من 100% حتی کفالت داده میتوانم اون چیز که من در زندگی دیدم، تجربه‌ای که برداشتم، در 50% حالات زنهایی که آنها رو شوهرهاشون میزند از دهان خودشون شطر میخورن، از روی خصلت ناجای خودشون شطر میخورن، از روی واقعا هم یک هوابلند، یک غرور ناضروری که دارند شطر میخورند. آخر مثلا پدری بچه‌های من بسیار تیران بود. یعنی تیران چی بشه؟ یعنی که بسیار زدن زن رو دوست می‌داشت، خواهرهایش رو میزد است، قبل از من که زن داشت او رو میزد است، ولی هیچ بار مرا نزده است. برای چی مرا نزده است؟ چون که وقتی که در حالت‌های میشد که مرا تحقیر میکرد و من اینقدر مجبور بودم که فیغان بردارم، چون که بسیار ناعدالتانه بالای سری من تهمت‌ها رو میریخت، حرفای میگفت، ولی من سرم رو بالا نمیکردم. من برای اون سرم رو بالا نمیکردم که من نسبت اون آدم احترام دارم. اون آدم یک کمترین جزئیات زندگی رو میموند، اصلا هیچ پیش من احترام نداشت، ارجمند نبود، ولی من دلم به بدن خودم میسوخت که اگر این مردی از این جسته که طبیعی است که همیشه مردها از زنها پرقوت‌ترن، اگر من رو بزند بدن من آسیب می‌بیند، بدن من سیاه میشود، بدن من میتواند که مثلا یک ناقلای بیافتد، مشتی مرد بالای سری من و شاید سری من به یک بیماری گرفتار بشه که طول حیات زندگی دیگر تبابت نیابد. با این فکرها، یعنی که رحم به جان خود زنهای محترمه که بسیار دوست میدارن مرد رو از حالت خودشون بیرون برآوردن، لااقل رحم به جان شیرینی خودشون بکنند که قوت برداشتن مشتی مرد رو ندارد زن، بدنی نحیف زن و اصلا بدنی نحیف زن برای مشت زدن نیست. زن رو که زدی خدا تو رو کشته کند، بر خون خودت آغشته کند. این گونه یک شعرم دارم که آهنگ می شود. باید زن بدوند طبیعت مردی خاندانش رو. من فکر میکنم که برای دلخواه زن 3 سال کفایه است که مردی کنارش بوده رو بیاموزد که چی میخواد، یا قطعاً از زندگی اون مردی که تو رو نمیفهمد و همیشه تو رو بیهوده و بهوده سرزنش میکند، غروری تو رو میشکند، شخصیتی تو رو در چشم تو کشته میکند، یا کلاً از اون مرد رفتن در کار، از زندگی اون مرد،
ё агар ният зиндагӣ кардан бошад, созиш кардан дар кор. ҳатман бояд занро месазад ки бо табиати мард хуб бигирад, ақаллан ба он хотир ки бадани наҳифаш зери лату кӯб қарор надошта бошад. Бозам раҳм ба ҷони худашон. Ман бисёр мебинам ки занҳо мардҳоро аз ҳолати худашон бехуд мекунанд. Ман дар зиндагӣ 100% ҳеҷ гоҳ пуштаи зан нестам. мард моликияти шахси як зан нест. ман ин ҳарфро 1000 бор гуфтам, боз 1001 бор мегӯям ки мард моликияти шахси ягон зан нест. як марди тапа тайёро модараш таваллуд кардааст, калон кардааст, бузург кардааст, хонондаст, намедонам пул дар оварданро ба ӯ омӯхтааст ва як зани тапа тайёр омадааст, он мардро соҳиб шудааст ва мехоҳад ки моликияти шахси ӯ бошад. мехоҳад ки аз чорчӯбаи кашида як зан он мард берун наравад. намешавад ин хел. ман ин ихтирои худам аст. ман мардҳоро медонӣ ба чӣ монанд кардам. ман мегӯям ин мард аз нигоҳи ман амон амортизатори мошин аст. амонро агар бигирӣ як девор мустаҳкам бикунӣ, ҳар қадар ки тарафи худат бикашӣ, камака ки сар додӣ бо ба ҷояш мерад. вале ҳар қадар ки яъне ки дарун тела кардӣ, вақте ки дастатро боз мекунӣ, он оҳан ҷониби ту майл мекунад, боз ба ҷониби ту майл мекунад. яъне чӣ? мард бояд анаме гуна як озодӣ кул бо занаш дошта бошад ки майл бикунад ки ҳамеша пеши занаш бояд мегӯянд ки аз занаш метарсад. зан ки мардро зада наметавонад. чаро мард аз зан метарсидааст? вале инҷо ҳарф сари дигар чи аст. мард аз дигар чи метарсад? мард аз ғавғои як зан хаста шудааст, аз ғавғои навбатӣ метарсад ва он зан ифтихор мекунад ки мард аз ман метарсад. ман бимирам беҳтар аст ки ман агар бидонам ки як марде ки дар канори ман аст аз ман метарсад. беҳтарин. маро дӯст бидорад, бояд майл бикунад худаш. дар ҳақиқат бояд дӯст дорад, бояд нозро бардорад. бале. лекин дар баробари ин бояд фаҳмад, дарк кунад шуморо. 100%. шоираҷон, агар чунин як имконият даст доду ба ту қудрати дигар кардани ҷаҳонро доданд барои як рӯз, чӣ кор мекардӣ? хала саволи мушкил. ман ҷорубро аз дасти занҳое ки роҳҳои душанберо мерӯбанд ва умуман ба тамизкорӣ кӯчаву хиёбон машғуланд, ман ҷорубҳоро аз дасти онҳо мегирифтам ва дасти мардҳо медодам. кори сангин аст. дар соати 3 шаб рафтану роҳ руфтан. боз ҳам вуҷуди наҳифи як зан барои ин корҳо нест. охир рондани мошинро фақат барои занҳо иҷозат медодам. мардҳо пиёда роҳ бираванд. ба саломатиашон манфиат дорад. ин маънои онро надорад ки ман ба иззати нафси мардҳо мерасам. ман намефаҳмам мардҳоеро ки барои онҳо шармандагӣ аз занҳояшон мошин биронад. вале шармандагӣ нест ки занҳояшон дар дохили як мошин ё микроавтобуси сер одам ки 70% мардҳо ҳастанд, дохили он биравад ва аз ду тараф бадани занҳояшонро мардҳо биосоянд, яъне ки дошта бошанд. тафаккурро бинед. бубин тафовути раҳ зи куҷо то ба куҷост. ҳамаи корро мекардам ки зан воқеан ҳам осоиш дошта бошад дар зиндагӣ. шоираҷон, ҳазор раҳмат барои як суҳбати ҷолиб. Ташаккур барои даъват. соатҳо бо суҳбат мекардаму аммо шом фаро расида истодааст.